reka nanone mbasuhuze muraho neza bakunze umupira w'amaguru wo mu Rwanda. Uyu munsi tukaba tugiye kubagezaho inkuru ishimishije ku mukinnyi w'umunyarwanda umaze kugaragaza impano ye idasanzwe. Uwo nta wundi niyo David wahamagawe mu kipe y'u Rwanda Amavubi, ubu akaba agiye kwerekeza i Burayi. Ngiye tugiye kubana mu inkuru ni Eugene Reporter, gusaba kumanza wakanda like, follow, ukanandika muri comment uko wumvishe inkuru. Niyo David ni umukinnyi ukiri muto, akaba afite imyaka 19, ukina hagati mu kibuga, azwiho gutanga imipira myiza, gusoma umukino neza no gufasha ikipe mu bwugarizi no mu busatirizi. Ni umwe mu bakinnyi bafatwa nk'ejo hazaza h'umupira w'amaguru w'u Rwanda. Niyo David yatangiye umupira akiri muto mu makipe y'abato, yakuze akurira mu marero ya APR FC, aho yahawe amahugurwa akomeye yibanze mu mupira w'amaguru, aho niho yatangiriye kugaragaza impano ye ukuntu ikomeye cyane. Akaba yaratangiriye mu Ntare akagenda azamuka, nyuma yo kuva muri APR y'abato, ubwo ni Intare, niyo David yahise ajya muri akiri mu Ntare, aho yabonye umwanya wo kwigaragaza mu mikino ikomeye. Nyuma yaje kwerekana impano ye, Kiyovu ibiramubonye, niho yerekeje muri Kiyovu. Ukumva ko ni umukinnyi ukomeye, umukinnyi urava mu Ntare agahita ajya mu kipe nka Kiyovu, kipe iri mu cyiciro cya mbere. Ukumva ko ni abakinnyi b'Abanyarwanda batoya bari kugenda bazamuka neza muri shampiyona y'u Rwanda neza kandi bishimishije. Muri Kiyovu Sport, niyo David yabaye umwe mu bakinnyi ngenderwaho mu iyo kipe ya Kiyovu Sport. Yatsindaga ibitego, atanga imipira yavuyemo ibitego, bituma yitabwaho n'abatoza, bakamwitaho cyane kugira ngo agakundwa ndetse n'abafana benshi cyane mu kipe ya Kiyovu. Ni ikipe yatsinzemo ibitego 4, akayifasha cyane, agatanga na assist. Ni ukuvuga ko ni umukinnyi ukomeye cyane kubera kwitwara neza. Niyo David mu kipe ya Kiyovu Sport yaje guhamagarwa mu kipe y'u Rwanda Amavubi, aho yabonye amahirwe yo kwerekana impano ye ku rwego mpuzamahanga. Mu minsi ishize inkuru yatunguye benshi. Niyo David yerekeje muri Ukraine, aho yagiye gukora igeragezwa abenshi muze nka test mu kipe yo muri Ukraine yitwa Bresnivene, ikina muri shampiyona ya Ukraine mu cyiciro cya mbere. Kumva ko ni umukinnyi w'u Rwanda ugiye ahantu heza, kandi akaba agiye i Burayi, kandi akaba agiye mu cyiciro cya mbere mu gihugu cya Ukraine, nacyo ni igihugu kiza umupira. Iri geragezwa rizamara iminsi mike, ariko rifite agaciro gakomeye. Niba yitwaye neza, niyo David ashobora gusinyishwa amasezerano, agahita aba umwe mu Banyarwanda bakina i Burayi. Niyo David ni urugero rwiza rw'uko impano y'Abanyarwanda bakiri bato bashobora kwizamura bakayigeza ku rwego mpuzamahanga, ishobora kugera kure. Turamwifuriza amahirwe masa muri Ukraine no mu rugendo rwe rwose rw'umupira w'amaguru. Niba wishimiye inkuru ukumva nawe ushaka gushyigikira abana b'Abanyarwanda bakiri batoya kuzamuka mu mupira w'amaguru, ndagusaba gukanda like, follow, ukanandika muri comment uko wumvishe inkuru. Ndetse nimba hari n'umukinnyi wifuza ko tuzamukugezaho ukiri muto cyangwa akaba akuze, wifuza kumva amateka ye, turagusaba kumwandika muri comment. Ndabakunda. Yari Eugene Reporter ubagezaho amakuru y'imikino. Ndabakunda. Ciao ciao.